Ahee, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel hoy namuntlha of ta hi rhwala hi kokwani Chauke aka kokwani Fonyonyo yi ri karhi yi fambisana kun'we na boss lady man va ri karhi va responda to an allegation yi nga ndliwa man. Yeah. So namuntlha vhele asuka eGiyani khe hi copa ya ka undisclosed location ya kokwani Chauke kwale Gauteng le. Yeah, so ka sinhlophoza ra ti 18 ta July no hlamala live ya kokwani Chauke man, no hlamala live ya kokwani Chauke laha ngo maybe to some extent I khungu va nyikile how ti nghena hi twa ku ndleka yini la Master T accuse wa yini manje. Yeah, okay, I taken from this section na boss lady swa ku yi ta join later on. Okay. Very no win. Ngihlolile. Ngidwa la ile makumu n'wana mani ku ndwa solo pace a wo pfuka endletela swilo hinga ku tihlokota hina titeki la ile makumu n'wana mani ku kwanca ku munhu wo wa yini wa ta ntwana hala ka mina hala ku sungula ku nwayisa mbula apologies for that. Va le va ta ku byela ku lexi yaya le ku tirheni ngopfu yi kuwa ngo no vulavula hi social media loko nga ni voni n'wana mani ni va ni ri busy ndla mali phela hina hi ndli swilo swi hola ticinci ta ka Facebook mena swi registerangi ku ni hola ni vone swi ka swi kombisa ku kuna $86 swi expiring kwala yi tshika $86 so hi vona ku mali muni kokwani Chauke yi tshike 1.5 just like that ya social media hi va yi tele ngopfu hi site ra social media ngopfu tani swi hlamuselaka ku ri mhaka ya ti-stars hi va yi tele ku va ku gift vanhu vo hlaya in overall ku a ni vanhu a vo gifta. Okay, hayi loko swi twini kokwani Chauke loko mi tweni swa context leyin'wana yo i mana kha swi vula hi ta hi kha hi swi twa loko swi kha swi ya mahlweni ku ku ndleke yini and stuff like that na yini swi yo expire kwala a ni busy hi swona se n'we mindli hi ku lava Facebook ku la ku hola ni swi vonile swi nga tsariwa ka page ra mahungu a vo tihembela leswiya kokwani Chauke munhu wo wana ko va ku very menu ni munhu wa munhu la nga ku xaveka ndhawu la Joni lava ku nda club la Joni very no kumbe va vula ku ni we hi va explain right va swi kahle vona va lava to kutana mi win win mi ta hi pusha rini lomu hi nga a va very win yeah swona hi win very win hi we vanhu vo wala very win hi kombela mi hi nzamela ku hi pfuxa hi va ka hina hi win alright but I know overall ku wanca ku munhu a nga ku pushini ku swi very ha ri ka vacation and stuff like that mara hu vula ku in terms of side ra hala ko bora hala we have to agree ku hi side ra hala ko bora munhu a nga ku pushini swinene mina hi le ku pushini swinene daily mi kuma kha yi bora at least every day ya kha yi bora every day I mean loko munhu a nga ka business hi xiyimo xin'we xa le henhla ngopfu so walowo a nga ku swi vuleni maybe in side ra social media in terms of conflict yeah maybe loko va kha swi vula hi that way swa ti-beef I guess so but still va yi kha endla ti-live tin'wana ti vona mi va yi kha yi endla everyday ti-live munhu a nga relevant wo vula ku yi wela ka top 5 a xigazini ka vanhu lava nga henhla in terms of relevance mina yi le henhla swinene a hi lo ntiyiso ka vanhu lava endlaka ti-live va nga na influence yo karhi yi wela ka top 5 mina u nga hlaka ku yi le ka top 5 munhu lava a kha a tirha kahle and stuff like that based on my perspective and stuff like that mara ngomtawarini ngamtshama mpfuka ngomse tshama mpfuka mara mila wata ku nhlangano wa mahungu lowu nga vula swona veri nhlangano wa mahungu ngosatsa miyongo va tshama va ena i right munhu lango etokoni so hi win i right ngo wata ni swi vonini va kha va ku swi tsariwini ni swi vonini kokwani Chauke a ya ha twali
veveri nga ku yi wini hayi la ku tsakisa tshwapiwa hi mali ku tlanga oh vero nhlangano wa mahungu unfortunately ni cheke ka page leri a ni swi kumani maybe swi nga swi deletiwa and stuff like that or maybe a ku ri rin'wana ni swi endla minkarhi yin'wana ku na ti-fake pages but based on swi tsariwa kwala maybe a swi tsariwa ko kwala unfortunately na ha ri ku swona koko mara ni a ku na dio na swin'wana swin'wana mani koko na ha ku na dio ha vona swo tala like as long yona yi swi vonini you will take his word a ni yi vonangi post ya kona and stuff like that but I believe yona yi swi vonini mina ni nga tiku ku nga ku ri leriwa page ra kona na but leswi swi vula ku yi ri nhlangano wa mahungu laha ni vona ku leri page ra kona and stuff like that hayi okay leyi ngwenya n'wana mani mi right loko mi wini ndzi mi kaneta mi wini xi na rona ka yi ri vonini boss lady yi na xo tshama yi na tikeve ti ri kokwani chauke i to ti vona kwala ka Facebook kambe na to swi nga endla ti ri kusuhi no wa tikeve loko ka gaza va ti va ngo swi swo na tikeve swi nga endla ti ri kusuhi no na vanhu lavatsongo mi trendisa swinene na vanhu mata mi ntsantsa ni swi wu ngete i twe kokwani chauke ve rixawa me ni swi vonini mi byela valoyi mara va nge hi kote guys to be honest a ri kule swi hi kota va nge hi koti munhu u mati every day va ku wini so leswo a ti allegations to yi wini mina ni voni swi ri ntiyiso swilo sweswo a mina ni ri kahle ho va khe hi langutisa vhele kokwani Chauke ku duma ka yona kahle kahle a yi nga dumadumangi hi swa tidrama kahle a yi duma hi ku va endla ti-video nje yi kha yi borha mati like before swi hala yi nghena vo Facebook a yi va yi ri hala ka TikTok mi kuma kha yi phusha swinene and stuff like that so argument yo yi wini mina ni vona swi ri kule ngopfu na yona sweswo yi kha yi borha everyday mina hi sayiti ra mina ni ngo advice ku yi nga tihlanganisa na businessman va lava nga yi advice ku yi nga endla business ta njhani ntsena because obvious swa club swa tikomba ku a yi khendlangi ni nga dlawa I'm just saying business leri lava i swi hele ntsindza ra byala ra hlophanyana leriya mara mina ni ku yi nga associate na businessman tin'wana ni twe na ku business leri ro fana ra tixopoxopo so sisi yi na mali what if you buy you save once do you save I'm just saying but ya hi leswo hayi a hi ta report swona loko ri amukeza msasi ka banda kombela mi click subscribe awa mi ngo dlaya huku mi nyika leswin'wana mara tincondra niti sivana na le nkosini kasi nkosini u fanele ku dyiwa tincondra a ku chuziwi ticondzo hi leswi hi nga kota swo ku lova vanhu vanhu awaana xa KFC sivana swo swi langutela n'wa ku mi tisecha mi tlhe mi lava huku tekani tincondra ta n'waniti hawu masamali unxava KFC ka ta mina swo tincondra